What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Sorry, If you want to eat any food, you have to come to Osenko Mudiani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Adriani Bia, Adriani Pabediti. Wow, Shanamna. Well, you my dear BB and MBA. I had a 7 up here, BD, a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see a Johnny pay fee. Namu Johnny Pa. Na Hane Johnny Papa walk. You were East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station. Ebusia for me, Mama Aqua Bastron go at about too much G8. So Sabria Yedi and Shemudia Nebusha for Monya Penia Bani Sansa and somewhat Ecoso, my Mudica and a Mibomu at the Achiremo. Now say I say ya Registrar General of Ghana, Department Registry of Companies, Wababonte at the internet. Serious one, but pa ebe tuja edi asum. And sorry I would do a war on my emu. Now watching in some coach and say enche. Won't be strike yanka so won't be boom sekrama and nase jata. Wodnya a year a webia wobaberin wana adentia was say over 3,000 churches a war my ganimu. One more acid na say annual returns pa say afibia no me file edi ama a year Registrar General na Department of Registry of Companies no one more susu maso else one more yomani edi amasa adienintenu one more nya bomu se no make no mobile dia and then so when you over 3,000 churches in Yano woman ya eba from wo close woman ya down a woman to me operate ABM or my emu na Mrs. Jemima Mama or worry or no any say wojine nim ede ensem no etuda wo de eyentene no echo edema stakeholders engagement by the Kingdom Equip Network no the New Company Act 2019 na nekasa yemu no bisa for say and what the etudo say when we strike you off the register it will take the discretion of the court to get you back on the register and then after 12 years the name falls into the public domain and anybody at all can use it. You are supposed to file annual returns after 18 months of incorporation and then yearly afterwards. I have to inform you that most churches are not doing that and I have on my register over 3,000 churches that I am going to strike off the register. I just say enone enchiremu a wodi etu just say afi we mu match and wo kire a wodi to just say year dormant companies and na sorry a wo mu entua wo mo etu no yearly efama register no wo be twa wo mu to say wo mo de wo emu na say wo yi wo mu e film na wo kan ye bo de no me si ne ase de wo mo yi wo mani atonchoma bu nua go maso nti wo mu mfi no entenu nti na anam so a we si sagina ye we say enche bia wo be hyaase wo ho na we asori osofo ati asori na unim say infie bi nie a wontua eye wo annual fee say wo file wo ye Registrar General Office wo Department of Registry of Companies wo dia ene kan hu ni say wo din abepie mu wo mo elese so a enche wo me strike ye wo asori no down me close the incredo atumu wo mu wi a after some months wo mu di asori din ade atubedem to obi pebi na woti asori fofo no pedi eyusu a no afa eyusu na say enfie bebrechi wo be fa wa asori kwa pa wunya edin na we use that no ebiem na funny same way na man for say we are separate see be aga na edru de ensori no so gbanyira ye pa de na say asori ye kra no makono ebiem say na wo pa de a ene na say de eba no emu oduma omo yichichu ensori ahodo a wo mo mo se mo do mate wo mo gira ba ko ma wa man churches fo a wo mo do mo gira won na ba ko so say wo mo enhye ekuo bi ase womu nkodom ko bi na mpo bi ba yetimetu womu fo ede afa ho no na womu jeje mo ankasa afa no womu nya hweye pa because eba no ebeso atwoma hwa fama ebo no ebebebu womu ede ahwete esanse entie bia na IGP so eko enhyiemudie a woni soma wodo wo manyimu empanifo ene chief imam so ye ni empanifo ko di hyemu no mo ye hyehyeye edefa emra ene esom eho na sa mani ba bonte honum krapo mu hu se attack na tese mentimentu na manya enyina yie enjetwa moto yie na tese we so be mu dia se 3,000 churches be close wa Ghana dia
se na be hu ene asori tie emra bebata ho na ayese dia ene ne se ehu be nya pa so asofo no kwan biara so wo mu gidi pa se ofe ede wo mu so na nyame na afro mu no be so mu nye edwuma ne pa dia wo metoto wo nyame yie na ankoba ne se emfama ebe ye ba beka wo mu na anam so amama asori ya wo mu eye no ahwere wo mu na ne niam Ghana fo ehu ni se entimra bi se wo Ghana na ntidada wo moteto wo ano so mo wa gwanti de se so wo Ghana ha wo mu ehu ya so mu chiato wo mu chiato na de se wo mo hwom na so bi di sorry eye nyama ebidi sorry ji amanfo de pade di film se na so wo mo hwom ha na wo mo kọ ye ka se de to beto asori so no kofodo na be kasa etia se emwa ene ntimi fa ne munnim income asori na eji muntim fa to ento so ene no ye de to nchen eti se bibi wo ho atese no se efa o register wa sorry ne no yearly to a obechia wo ho na munchia eno so munchia de na se ene boapaya na ni da ho pa ena eye sorry bi na asofo no bi wo mo aya akoba ne sana wo man mu na wo se o man no hwehye ne mra wo ni so dia na se wo ye mambofo wo mu no wasi wa dwunkete se wo be se kwan bia so wo mfa wo gidi na wo weni je na wo pe enye de wo pe ewo o man mu ntine se de register general no abeka no kwan so no won susu won tu na mo no woni dwuma no se no aka no so atufo wa bode go fi match na be si na wo mu ntu na mo dia ene na edi se ofan wo sa kwan no eso ne bisofo de agika kwai de dodo no mu ni se eyataka ama no me so ewo sorry no eso se ba ne se obedi ekire na wa close down 3000 churches there na se nyame asafo no ye be kana hye na suri niam no do se ye wo mafa ene wo mentiase ewo nyama bi se wo no eni wo so no se fata se emra ye de be ye tumesa se nyame kra se mumfa ni die emma mumpanifo emra mo hyase na sa no ye hu ne se ampa mo eye nyame emma enti se mo nimpa se bibi se wo ni abode wo ni aka mo kwan biara so na mo mfia emutimi fa nche se wo mu ye ka mo ahya na bibi se na de eni boni aba so nda bi e wo the last days mo no kremu na so se wa toto nyame yie so a etimi editia wa emu nti buso fo na sensema ababeto ja ene na me de asumwo wodwen wo sen bo mo de afa wadwen twe no fa ye comment section wo na fa so ye ne biem so share video we on all the social media platforms. Follow Tuma GH or Instagram, Twitter so at Tuma GH_. Nana Mobuswa NMT. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, aduane bia, aduane pa bedidi. Wa wo hwe nam na wele ye made bibia na bia bi wo aha na Stephen Apia bedidi a e viral no I would order aduane you are bringing it right there at your doorstep. enti ye aduane pa fie mum nyina mo be aduane pa na ha na aduane papa wo ye wo East Legon Boundary Road opposite the Self-Filling Station.